Kuran cetu kam jana kan nuääri ka gugurial ka warab state chane di jandang ro shakanak kane di jandang ro di bangwan ti chamoy ka bot na me update kan konuniam gore no jin bi channel bi support ku subscribe ko bi tin content ko gwasme bi kan shwa mala shubkeji ka pet re wich ka warab state ka shanga jandang ro ida bakal cha jo cha gwan go shingwan nuääri ti chala do jen ka mayom shikan ngane jane re dwarin ke re widian jikan ka makten ka warab state ka gokrial re koro mo chane jandang ro shaga nekten ka shingwan nuääri ka ripoda na chanong shikan ok ti shop ka jan ok ti shop ke kit shikan ka nang ki shikan ka page anta majang wiyakan ka kwiri ka manan ci tuɔɔk ka ano chawan no de ka loka de ne asas pdf chanyan ka re kuro mane chala do ne jandang ro shika lu ka ne jandang ro bangwan te ka bot ajeri poda na chanu na mo ngai kon dial madana le rode ti diala ti lat kro dienti Ramadan kusna e kirma yadit ka gora ko jen bate ka power ki bate wi kwam ka korgwan no bar na me report dan le rode quick constitution dan brode lat ka kon timbe nindo won wara gang ka rodien ajen report dan de yen ling na me update mu ka yen dial ano bianga jeno kore dan ci tuɔɔk ka shanga jan dang ro wi de bakal ka pa de ko kin dang ro jan dang ro wi de bakal ano ka gogreal akam ngene wore kene ngani jani ngwan wore te ka mayom kene ngani jante ka gogreal shin mangai kone an hukuma la made ka jang ka kuje mo kormo chola re kormo ne jandang ro shikalutin na me jiri podan nende yenling ano gurno jin ka more information be subscribe ko be notification bell be jetwan ko be yen information den kon lat ko len gwadu me yen ga chwaje all the update tinonka ene kondial mi mon biateman